mbarra program yiti ni Eishengyero nanye Boaz tumwesije urwa gatano kurga shayishatu mpaka shayitanu z'ekiro ntaba turiya program y'intu gitana ha radio 5 cyenda na mwenda katonyezo mushanju fama kurwa mutawuni ya rushere kiruhura esabiti iriza ndwa gatano ubu twaheruka aha hakahweda kikanje hagera ikikorwa kibi iki abakutekate ko bari ba EDF bakoza ishomero omulempondwe kasese abana okengura 30 bafa kunkombaregwa abantu abafire bona babankana na babiri nari anana bashatu kikaba kibi nsasira abazira abo nsasira abana abo nsasira community yona eyampondwe na kasese kutwara hamwe reaction zirigire mu government report on parliament eyanjwirwe okuchonoza kugenda misho no kurwanisa ababishabo konka icyo cyo turaganira herizoba ntuna tuganire oku ebyo butegi cyo mu Uganda bigenze nebihindahinduka okashote by'abantu abine Sente umuntu ari kubenda kwesimba umuntu wayesimbire umunyabutegi cyo mu ntebe esente burahamwe kandi tugira ngo turiye ihangare ryoro abantu tukurebana banaganaga Sente bono bazihaye Sente zigendera gukora ki because eshaheji umuntu kwakwanda kwesimba biri ayine ekikopo cy'ompira cya sponsoring omugomboreji omugomboreria biri harho za sticker ezakozise ziri arma za pichi biri ayine za reflector jackets ezagabire biri ayine bigombe by'abakazi n'emyete byakutera mu Sente rero bari mu ntebebo nubo bagenye bakura za fundraising umuntu nakore nguto umuntu arembekirwa ro nataho health camp haro Sente zabagaba kashi haro sode zibagura za kumbucha emigati buri kimwe cyona umuntu mwaka yesimbere witoku kuyakira mu trading center umuntu ayine duka mpango yarunda nabantu yatanaka abasoda n'amandazi zo kwikana urukiko takatanikire baba ro yesimbere emitwara na 5 yatwa kantini kinagambire emitwara na 5 za firaki ati tinka zigambirire mwe natukunda tanki gamba bwene bakushabazinga mwe ntwe natubuze ibyo butegeki bitu bikakabita kuwe bye Sente mu studios nyine abinji baresimbiro nyine mwami Stanley Katembeya no ya person wa FDC omurembo rwambarra akesimba habwa meya bwo remboru konke bintu tumundugumu ebintu byagendaje naza kutereza experience yabakabura kutamu yabakatamunje yakatamu kubi I don't know nyine mwami pore katwire nuwa kuteka tekera NRM aborembo rwambarra kandi nabwe ari ombyo promotinga General Mozkinogaba ahabwa president ngubira na mukaga nyine mwami Tone Mugenyi ubwo na cyencyoneshongo z'ubutegeki n'umuntu byo kwirindana n'ibandoko nyine mwami Moses Nwagaba entwiga yakashari ne pulida we nakutuyamba tumanye umahanga za France bine cap Sente zo kutomu karuru naho kubuzihiri nacyo ni cyukuru umumba I think Nicolas Sarkozy nahoze mishango ngwizi mwakazi hiri ubana Gaddafi nkebyo chairman Katembe y'abantu bahenda musyo abakuture ba Sky TV n'abakutura Radio 5 abana munonga oman Boaz kandi we bari kunyeta abahurikiza ba Sky TV egi kira munonga abana banje abanyambara musibire kurungi namwena abokunda kureba Sky TV egi kambe ndizije okora ebituriyo za kucyenjera mwe bari Tone esa abantu bahenda musyo mbatangera hanto za Sky TV na Radio 5 na munonga wemba tureba Star Times abakutureba na YouTube n'abakutura online amaza no kusasa n'abantu bakasese ebyababireho na nebinde biyembe baho na nyamwamba nawe tahigarikiremo so mano byakasese byo bugikigumere ukatshasha nabo ntongera kushasha nabo okay Moses abantu bahenda musyo nyenda mbere kwe shozara pori manya omugezi nkoyoyo archbishop akagera ngo okuwaya akantu akato singa okusasura okungi so abakasese bona
twabasasibwa tuteka kutaho uburyo turebe ngo bagera ki bakumwa kubasasibwa yes abagumye kungana batekwa kumwa ahubwo igimfegi very bad. So nanyi ni batangiro program Sky TV Radio 5 manya tujya TV na radio tukumwa tujya Sky TV na Radio 5 abarebi n'abakurikiza twabatangira nunwaga munsi entwiga ya Uganda kanso kunga wa NRM enabramisho yajine nabramisho ndikumanya nyuna yajine nabramisho para abantu bakiri ura mangara NRM nabramisho nabramisho kantu aramushogo nyakire mwana wanje governor wa FDC abo bingirizo bona kanti ya pasi akajihamera kandi noko n'umuntu murontenisho amazima toka nyakire mko wanje Prida wa NRM nabramisho amwana wanje mnyebana iyo nakwakira Boaz anya kantu aramushogo naukira nonga tarasasa kwa jama bakasese kandi ngarike simba hanga abokiza president week covid so president week akizire so amubiyare amazina gajiko ko wakigambire kapire pore karamuzi ninkora ko mhandiki wainere mu bambara sita kandi ngaraka gora na unity ya MK movement MKM umberegerizo ngora abantu kuba no nchiriya ingoma isangwe ebra na mshanzu tulitunga mu kishayi cyamate so Boaz nakweta gabana nakweta intiga namweta namuna nganabeta we get commissioning the structures it umwako birthday parties zirabiri zamani keza umwako gwiri of course umwako gwa him umwako go mukatena abantu batabura birthday shunazarwa bazo birthday akajikora rwanda kandi akasheka birthday takoro mu rwimo so mukaheza twakomera okay yes ubu nabuza na no kora birthday buri mwaka general nazarwa burizo chairman katembe akache cha FDC takagera mu hariho bigambo birabiro mu makuru birebi kugira ngo muhanike umukuru w'ikigombe cyanyu honorable Nandara Amafabi ngo akatunga miliyoni kashanju ku rugo wa General Museveni kuyambaho mu karuke nkumirabanaguma Amafabi nagira ngo ibiyomba mbehera ngo akaruru mu pati kari no kija mbeno shot camp ya besije tekwenda Amafabi ibembere pati mbeno shot imbe nayo kwago ibyo bitukurura iwe no hore iki nkuri y'umuntu we niyo natangara kandi kugira ngo na hore bikurura nyo bitinko cyo kubanza cyabiyona turi muza kuzonka ubu ka grassroots structures zit kuzimusyabsi beno hore miliyoni kashanje hino razebiro nzinga na kimiliyoni kashanje niyo razkwasire kandi ko miliyoni kashanje zo zikazankaye cyane ko bari bazimuherere ko muntu konka ngito ngikibintu ibinyebo wangambira tinko bimenye wahura nahura no bingambira kandi kundi namenyere naho toka inza kugushobora bwe nakora kubi konka bwa hati mazime wambuza tinko bimenye so nakora kubi kandi no manya abanyar banja bakatwere bine propaganda nabwo no shanga no bari basinduka mu rogwe no kubagize na ngeji DP yo kubagisheshire bakagitwara hata no shanga no bari bakore ibintu nkebyo ni tubyo kusiga zo konka ahindi kumanyira yotegereza no je kureba structures zito nzimuka kibine kitu kigendo misho miliyoni kashanju ni sente nyingi miliyoni kashanju zo tararebere mu basteza ba agency bitu bakabure senze zo kubashoshora nizombeke chombeka high street mbar hat miliyoni kashanju zibane Paul obuto tukataye isaha mwami tukataye isaha mwami Fred bamwene RDC twambuza obemba janguru kwago nakoragana na genocide
yajati aturukwagu akatusinga umuntu gukubanza ubwo 2011 atwongeje kurasiraho tubintu cyumangu nakusinga so mafava akasente mukakamo mafava akasente kakatamera kasente kakatamera mafava akarya billion mukamuhezaye timu habazo muhere mukakinga mani manga tumafava n'umuntu wa NRM natukora tuyakira mu FDC yabakatendeye atezo muje muzandika I don't know ekese ndi kukimanya akafora tutugura abantu ngo batagire reka nibereta so mafabi na wakari ngo FDC ne kumutwara nanda kuje mu NRM kabande ko bizire bona nagabana bana utarahare nomanya gabana bajugu nomanya kubemba tawo Trump emishango ya hash money payments yo gura umushinga wa nami buba kambagira ngo mbita bahandike ikiyazherira umushike kunga akahandika ngezaguzire rura ngezaguzire ubicumu bwa business azabajya mu falsifying documents so nanyobuzo menare mu kumukwana but I'm very sure billion mushanje n'umuzanye NRM government tekwa kugura amafa billion mushanje that is a very sure ninche na nyingi I think ni zo gukora cyata amafa mu NRM yija abakozi bisi mafabi Sente babashaka government kazima kuzeko mbugisu cooperative kuba nkiya mama wabugisu exactly kashe ezo zikabe zitashirikiri kandi nawe kabatakuze yakana basakwa zitashirikiri ntabwo shonga no opposition kandi opposition ya Uganda byayo no bimanye hatu nasakwa bati na grand bazi kwata mama bakoze iki ngo yari yari kandi ubakusakira abantu bake babugisu cooperative so government pata ya NRM takagura nandira mafawa billion mushaka ninche na nyingi hasho nandira mafawa ningana pata ya nakije FDC yona mwa mtu wa FDC ikindi cha kabiri kuzagura nandira mafawa billion mu Boaz kuzagura nandira mafawa billion mushanju tinga basi kuzikwata kagena kazugura abana babisi bananga bona kabika hata mafawa kuzakora ni mwe pressure barriere abo kwatahana na singentebe atahana ibembera cooperative yo wako no muhandiki umukuru wa FDC na accountant no mugiga munonga aine radio station hati kuza pressure kora ni mwihabiro hati kanko boze ba speakers betu bombi anito monga mbona natewa wakawaraka bakawata mu FDC mukamano bota karaka hata toreda ko istimbo wa sek member manyama atabazo mu opposition bare opposition tine ko batwara basaba kabaje kabaga kimwena remu ate gai FDC almost le saketa churu ate mwena chikora iki techoro kandema with this man the president wa na ganise bigere tine kintu atoga na improvement FDC tero kano wanyeta noga niki awenshi nkaina remu yita kurugayo nkapatero kunda mazima kore ibintu amushane ekajya ngutwe tumafavi tu akamuguraga wenshi negumehuname ato oide kupanya ngo ejo baza cyabiona movement kasoka yija eyombichwe kabishatu phases zishatu kinana mukaga kuzakenda na mukaga bakane betunda bakabari bakitunzi barikwegura abantu babakunde akwa bakayije kifuba bayigura abantu babakunde so bakane bagambaje batwazaje ebintu byone sikukuru chenda na mukaga kuzenku 2016 ejekero consolidation hata bayiza kwato bw'ibimbizi bayigeze umukaruru bari abantu babasa kubahereza bariba ebintu byona byabaje ejo no consolidation phase ikumi na mukaga no ikumi na mukaga kurugakera mukaga kuzenku 2016 ikumi na mukaga ukusyo hato umurembo ubwo nubwo bwanjuni hato ate cyo kurebera angabe omuntu na tembe nyunyi president awe na prime minister abaye umuntu na tembe nyunyi agiye hoyimo agiye kwigura karasuru mwingi akora umukoro ashoza ho miliyoni 300 karasuru mwe yakwigura ne ya miliyoni 9 kunkagarikayo abwo kubogo murembe nubwo byo butegeki tugokora nubwo kwereka ngo oriyo no ukora tukora oriyo no reka ngo ugirota kiri nko umuntu yakwija akabahereza ibyo kurya hata cyeza akabajya akije kabano we abagambira mwiguta
hati ubwo nubwo abategeki kwija kutugambira ngo batkorire ite tugamba ite tunami bone bafutebeza ngo bakozire hati wogenda za WhatsApp groups urija kureba activity yo negendo mishe sha heji hati umuyihanga NRM no ONC hajya tunamya dena aba MK hato muri yabo bombe no hayi n'ikite kiri productive cyo kutwarira abantu product yibatwiro mbantu ne cyo kuzarwa uriye cyeza kuzarwa bari basayidike handi kwariya politiking so ogomorembo guruho nubwa politiking nubwo bwashoni kwijagambira abantu ngo bigusika no kubanga binejara kuko abo kugira ngo notekwa noza kuba habo biceza ngo bigusi binejara kuko so point ya manero ngo oba mafaye mugura obato bamugura hati mu mwishike movement yakina na mukaga hati nkeje mbozi yananka bamugura cyana na mukaga kindi kutora n'umuchukumi ikene swazana kurra ngo hino bagura ngwaze government ngo bakwata sente ziyanga ngo bazigura umuntu omwe ngo azo government eje mboze keregereta ikene swazana abwo ko bwirobwe president akabari agamba na butter trade nukireba kwate bihimba ngo biye transform kandi umwana wa primary ku politics ngatanga kuziforunga kare so hatu wareba kutugenze tutambura hatu wakika kujya ngo tuzumu TV tuganira mu ntongwe kumugura miliyoni kashanje kandi hifo mwirwa rutarime basi omurumbarra nduseko katayine kari ya president nagamba industrial park kandi industry ito park yitu ine tukumanya neji independence park na sibo za karori konka eminyeto tinimram ongago building industrial park bakateka industries abana bakakora esente hati tuganira nizogura mafabi so ukuno kwaba ntona gweturo murebe gw'umuhwanshuni bobare chairman kathendera kantu aka so nka party numwenda ku grassroots structures so karuko kutwana na party president na kari yari nako muri okwikomena ko twaheza korga hansi korga LC1 tukaza 2 tukaza 3 tukaza 4 tukaza 5 yo district hatu atunga delegates conference okay hatu ufuturachi bekantoronda party president so party chino rugendo munonga okay bona shiya batagize rugendo ninja party tine rugendo ninja kandi ko rebere narimo kuzomona nkeji egiye bishuba erukuramye ebisinganye ehasha iyo ya mwana wajya baramye ebisinganye korena kikintu bakikuratire so nyondi amurama gwekibina echabantu cyo kurana bagira ngo tukataho president wa peoples abantu bebe kundiri Dr. Besige okore abantu bamwe kundiri kabareba kashote bibuka kwa mizi okarebe kumibirwa na mukaga abantu kwa Sente Dr. Muriyati ibyo tubirahwira mwana ibyo tubirahwira mizi hati kashiruka kwa mizi bata nekuni zoza resiki ibaraktere abantu kugira ki sana naraktere ko mushiki akakomera kamukuze narakaye kakomera police kashiti bakomera politics ukabotarwa utakucumanya kamugambe umugenza nankogwo nangwa kafa bambire kama muhicumuro cyungi tano wa Senta taratukomire kamukuze twasiba muri yona tukatogota abakabu nayi bakateri tamanye mwakatero ko mwaka choga ikuna mkaga ekumi nabo wa reforma ji FDC inchiriza irikiraga FDC ikakore nshobe ukinduka ikibina cyo butegeki ekesheme kwacha FDC ekesheme gumere pressure group eshobe yakozire no kwehindura mu government atuno ko kore ikibina cyo butegeki ogira administrative structures okora government yawe kurgahiguru oshumankai oshumanzi kandi kuzakorebera abantu abo abamwe binejarane behahambra abandi barire ko kuzakubarebera bono kabasatisfyinga okabateka mu mbera yo kubasagumana bahakanisa government nk'uko rukwenda kigumire so kubabire kibina cyo butegeki baragirwa kugendera democracy kugira ngo hariho Besigye azehoha
noho gondije ingini Amuriyati. hazaho umugisha muntu hargaho umugisha muntu azaho gwingini amuriyati hatu noreba bakargomo activism bazomo administration icyo muntu izo not an activist when administrate no mutegeki je no muntu nayibembera ebintu system eyashanga erho yaheza kuzumungoma ejo nagitegeka konko leta government kimugumire amuriyati zana academician bona be no mugasho tinundi kugira nta konka okuza okweta satasya omukore kigombe rero bakataragaza na democracy je yada iwe oryo mukishaka kora democracy echaka democracy leta kamwazo mu government mwa muryamsiri no kireba haro mpaka sinaposi muryamsiri mwena muziriki muhingiri urakizo rigezi yatwara rigezi yarugwisa rangasi bano mpaka so bariki it doesn't matter hata FDC ekakopa mnonga abajungu no kireba ya leta democracy abwiro buyabeta shimwe kugireta kwizira hata basigoyi namani ba leta babandi hata gamagingo no bamuronda tamana ufutandikira kandi abana bine tubakubatunda ngo bagira ki ngo bagenda so aba omwami katembe osasire koke kibinecyo nyo nintekateka ngo FDC bakara kukiriza iriya pressure group ya reform agenda ekeine idea no because bakabuza Dr. Besige yo kandi yo reform FDC itindagirimo nganga baho reform agenda iyo contract ngitumana yes ngabo wa reform agenda imyaka yanje nkebiri n'ikicweka naresha now bakabuza Dr. Besige yaheza kurwa mu karuru aka 2001 twaturi obwe office kabikira kamocha bamjangu noenda kuba emartipatist obwiro abwengiriya movement yatuireho nejumirire bugombe abantu bakabetantara okwiyetabe bugombe buri makana ndagubo mu mugendo Dr. Besige yajangu I have never been a martipatist and I shall never be ngabantu namureba ngweta kubiriva injo mari entekateka ni ya president Museveni bora nabo mugendo tabakwicyoreza ombugombe bakabiteba mu omurembe ogu so FDC yazagarikaho nka tinke kibina kunga izina yazagarikaho nibazagarike bazagarike yekiye Besige bampecho bayeze kumugarara w'ibembezi babwene fitamu z'ekibina cyabo kigarucyeho kandi kikuza kugira amani hati kibire cyangwa amani cyapumpura konke kikuza kuchereza amani nabakatwire abako bakatwire bo bagenze bajye ititwe no beide MK wabo hati bakatwire ubwo ari tatazara ankirize muganda hati aba MK group ya MK neha n'abantu abaganyirwa movement bakafuna mbinje bashibuka ebikurengane bashibuka batungira wacetegereza barira mukingi bafuna muri byabusha bera kirire president Museveni kwa arigeho byabusha tubiya yo guno Burundi cyobe katurwane mashisha hazo mutaba borekere mwambi katwire so nyene iki tucadarizing ko kukiri bazorekere mu mstakatwire borekere mstakatwire haro umuntu wena okugendera mu democracy mu nkora ya democracy okubasa kwimagininga ruya ko kwejekire alkuro president Museveni yariko haze mutaba okuya habo abamanyirire byabusha so hata kujango alo group ejo ete tubaka toto kandi tubakora mabantu irrational mabantu chishire hata abo bakusagara Dr. Besige abo ko Besige kwaragarita naza kabiti kabuti inabagambire abantu baza kusumuka bari aba movement bagariko mu FDC ogariko rebe FDC ya Germany aba irrationality no muru ndaga mwana wangu after analysis ya regime impere zishiki after it is very fake kare impere zishiki aboko na izese yore kavuka 7 akagira ngo abantu bajya kwa telemuzi ni sigurado to hurt people abo ntimayise cyo muri nyakore drone abaruhire inarem abukora inarem itakigenda exactly I myself katwi I'm one of the founders of this MK movement aba inarem jayani yenda kugamba nyoti umwenarem
kandi kiratungiremo koze ne tekashasura ko yari mboni bagenda katwira bakufite rya TV abantu bakurebe ngire byo ne ngeshere ne yajye kakatwira katwira n'akimanyi uwo musite rya TV abantu bakurebe mani no kimanyi ati ne kiwa bira disi weza kwa kwa disi wa inare ene bakamurizo murumu nyo ene tekabaga murumu ndani nigese ko tani mwana kiwa itunga mushara bakai support ukatenda tere no kuma tere ni shaka bana ba meshi kwa woji government yo ko gire mo fide ko yo fisi ko gine kashatu waronyo iwe bizimbe byo kwamba kabyo bizimba kwa tayo abino mtawoni yamba ro mo sente no zihanka Sente nozio mo fidisi kashire nozio mo ile mtokwita kuzesha kono jango ego webeza kabuze katembe kaniko mu bya Uganda ebi no basa kwata tenda oje mutendo jamo sente ya yebre byo kumanya katwira reke kutubuzabuza Boaz katwira reke kutubuzabuza twene ntumanya agenda yayo cyo banzi katwire MK movement yogeresere barekire join ingere ile bakamarayo MK movement nyimaze ryo myaka 10 batakukimanya kandi cyo ngamba hazo myaka 10 ukagijoyininga kandi ugambira cyetegereze ile bakamarayo wezi 10 years somuru bakamarayo 10 years abagembendire abakugenda munonga nabakani woyo mushabazi yarode badere no mushabazi wabari mnongo Is you who find myself. This is an stop. I don't get any far from any person. I find all that por stanley yabuza ngo abenshi president Museveni MK akajigamba hukubi akajambo chikubi akajya ngo babagera umara bato ngo basherwe byabo ngo bamwe nabo yayi akajya mu basherwe byabo icyo bahitira no asije mena kankubuzi asije bali mutuma abusumanya bakusherwe byabo twari muhantu wa mani baruno wamanye closing account adabanyi baligira wani closing account wako na ninkihira abanyi baligira wani na ninkihira intrigue minister babiga evina no mu Uganda byona ohireho BP noreba yo kuruga kare kono tugetaho no kwiza kufuna independence DP kero bakajombekera musinje guhamya gwedi no to gwedi inaye bajahamize hona umukuru aho kwa nangiye gukora nashangira DP nazo nashangira DP officially ketari dini icyo bebagamba heru kunkumunda njye yabikira nawe byanyuma ho mwambia nyuma odelete byanyuma kari mu DP ko kari mu constai akari mu Catholic kari mu Catholic kari mu constai aho kazi akahinduka nk'umukazo so hati ebine byona sekeria protestant NRM manya FDC manya nupu manya jema manya UPC biyombekirwa amusinge gwa bakama babyo Museveni yargaho NRM kwisha Vesi de yargaho echo tukirebere aho kwa tukirebere mu karuka 2021 MK yandagumo mahe aba MK movement no muraza kasa kumanya MK arabatakwitirana MK bari mu NRM bar recent wakahura minister kaimba tafiri akajya mu stand by generator so hata wanangwa leta point no FDC kweli ya msingi gwa gitanikiro besije NRM ari General Museveni nuko ari cyaguranye hati imaba MK hati mwemerira hariyo no reka ku cyane kubuza katwe nye size ngene kwa analysis ya mwena kamushwira ka MK yes nyo MK ni mkuna ko umuntu ngo mutsegaza mu mugenzi wanjye ahubwo ari kweta niyo kana na mwenda na kiri mutsegaza ari kampere kama Boaz umuntu arasimya umuntu arasimya kana na mwenda kiri mutsegaza no Boaz umuntu no kondo umuntu bigero ideology taro Boaz ari kweta generation shift hata generation ya bakatembeyeji ya babesije takataka ejehuire hata bencho mu generation age uri kubasa kuyisha n'umutano wa president orese wagira ngo generation egeze yaza movement mureke tona hende now hati generation shift katu ina generation ekeho baba kategaya kategaya bahawe ba mayombo delete bahiza bakatembea ba besije
na Museveni acyoroho hati generation yabo aho ko majority eri yo mu yihango mu population nyingi neminye hati mu mbinge emyaka y'abantu mu gisize njara weno kwasa kwemera n'umukabano wa president wenka hati bobo ni kama tore nanye ndakumenya cyaguranye kaji cyaguranye tore nanye ndakubuza yimwe mukwata mu binga abantu agwe myaka nari mukabe no competing abo ideas no ati kubabinga so hati no binga muze so mu studio aho yamara kukize myaka umuntu ko kumusinga mu idea argumentation kubabinga kore kantu bateka rubazo bagumemba twa no mbata humutamo matisa kala elders ngaho opinion leaders democracy borekere democracy ne shoze to muntu abwe myaka abwenci ababenya naba kubagiye kurifting atamu limits ababenya ni imwe kubagiye kurifting atamu limits imwe mwaje mutoji kwatako hati niwe rero odera mu democracy ko binga umuntu abaki aba bakamba principle bakamba ngo tajikwataho bakamba ya principle yes spirit ya constitution bakamba hira na preamble ya constitution kugira ngo twaragankahi tagaruko mu kujaya nabwo kuzando mu constitution ebyo mbena bempura nubamanya hato Museveni tabakubasa kusinga karu nicyo geti yaga ngo FBC 2026 yija na MK ataketerereze kwe bangura rya keshepinga je akaba 100% akazumura ine bese nabatira samukaga ko kugira otyo beze kana bakuzire kana mbe mu mugento nabateza pole hendera rye atago mtabana banje kiyagamba ningenda kubagambira baturere hata mu Uganda no kwa kuje mu ndokusheki akesimo na MK tendo kwasa kumusinge cyangwa cy'Uganda ka and MK we noza kumara no opposition ikiyagamba kikiri ahubwo kuba ahora asinge nubararangira wache Moses Moses inakana inagamba mwana ajoga nakiragamba ka akantu azanye nango nyango ngamutangaza nakira kuvuza ngo hawe ni mureta MK mtano wa president MK no monake MK is a human being no mnya Uganda no mwana wa president ashomire ni general wa mai kandi umnyayigana asa kwesi omuyigana constitution tano mwikiragiro ekizo mwana president kwesi babo the kambuze mstakati ekindi cyakabiri Boaz ekiriza Boaz protect me ati kandi watu mwana jote mkoje ekindi cyakabiri etu kana buza kwa munje muri esro ito tire esro wait ni mu mwene wetu kuto bali kunda zo muchaji ngoko asomera yande cyeza maze kuzoma yes kama mukatwire taka submitingire Boaz MK no manyangu muretire umuhenda buragiro we ko serving an officer arokera je kumwikiriza MK ni general wa mahe na advisor president in charge of special operations government ya inaremwe government ya Uganda executive tuina ba ministers abashyama Katumbi is number 1 General Moses is number 1 ahubwo ni minister ate tunameba zo para kache Moses tuzamara mu gwa trade kache wano ndege ndi kache kibe kigufu mu katwire oshemeye kumanya ngo koronogera ngo eke kimuyoni mukora ngo nico abarigireho ngo bote ecyo bakozere ku Rwanda kinana kuza 95 ikaneza kuba inshonge mwe omu 10 point program kanza ko bikumene mwe za president Museveni zo kurwanisa ubwa president bw'insikirano bwo kutumbugabe kandi tubugabe bwa Uganda tutakubimanya ushime kumanga president Museveni wacu nana yabugana MK yo nakora kapira na mutabona wa president namushatura so tinkwenda ngo history burekire tinkwenda ngo history tugume tugishitamire tugire iki oshingu nito twabanza amazima gargo 1 ekimukora nicyendeberagiro kandi teberagiro byo it is politically immoral
hura nyene tufunoreje nyene tufutantege santufunoreje it is politically immoral ni chwaza na arengo rw'ibyotegeki kushanga ngo bihanga yitwa ikabwa nyuma ya nyine gafite bembereje myaka yo haro group kana nyine kana gere bagesize kana wabanyangu wakabhakariza wapi shema tumuntu arabategeka myaka 5 na mbara kumanya so inyeneka ekintu icyo kintu icyo abakatuye bareke kubabiha akimu nuwati rwagati no architect kora kapitenda kutstaro mani jagire yondijo wateka ife papra atananye na kuba president uchakoretera no kore nkuwezera mbe therefore tanabe kwenda point of information therefore tranke nebi na byotegeki eterekine akon ba bimra eterekine ebine future ebine tos kare tugendere ahabejo babara mnongo kandi nenkora ibintu tureke kuri bitu politika ngo etwakurwanyise n'umwazi hati nibyo twishongere izo rero twabiha abantu kare ngibyo tubatwara aho biri ata mwambo wazi Tony kagufu nenda kwa chairman inachiko ndagamba ko cyo mwami yentwe go George Bush senior akaleta mtaba nombe utegeki yaba president akamureta director kuma akamhina ya murabizi akamusikira harigeraho Bush hazaho Bush akamusikira akamureta democrat harigeraho Bush hazaho Bush aramusitire bakazo mu resi umwana yazangaye harigeraho Bush hazaho Bush mudabana kariyo mahe kabira kasa kumanya amana kariyo mahe koka explain that Bush hazaho Bush harigeraho Bush hazaho Clinton hamera kwija Bush hati Lokuye America muhozi ayina kumara mahe kuma baraga humure yabaza mu muri yakore campaign takora campaign man adira kwa iki no presidential advisor special operations nani ngereka naenda kwa deka ona hari mu kora na bana na baba mtu mambo wasa na gambo kwesimba mambo wasa akachita na tweet nangera kucyo kurebera icyo kubaza no mutabano wa former speaker wa parliament akazo wabo yahitsimba kaburi yakasi mtani uburanye nanka dino akaruka kakashire yakanye kakire kasi muchikwita ni ntugano ndo kudala because abantu constituency ejo bakane benda ligase yoranye gireta igamo constituency kongashi akatpore oranya kafiri bore pore no manyangu kubarangiye primaries ainaremu ezomoro bayita bona bemera kwisimba cyangwa kweta either ni ntunga muna rwashitura bona bajyangu bimukira mutano waranye no ni mwe no habimukire akasingo primaries no bakaza kwetsimba babeta biteze ni tuwaze consensus pata ni ashe kare pate ni yeftera ka kuri yaba yesimba ruko shitwese pate ka yeftera ka n'abantu n'abatera ka ru ubare mnonga nanyanda kukiga cyamuhoza now hati ikintu cyamuhoza nanishe mwine kushumbusha ish ebiyakora iri hange ngebyari no mwine kumusashira abagema kumujema natujema n'ekijema ihanga yari dire na ya rese so kusumbuse mu son mwana karokargeho akumusumbusa abantu babatamu hakaruru okushumbusa n'umukoreta mu principle akarutwiyeho tugira mu 7 muhereze kirabo umagaraji ekirabo turamuhereze no kweza president no kweza mboze wa president kandi mutera burigasi ya musebenizo igimo mu Uganda ubare mnonga chairman nanyanda tandike enshonge ya tureta esente mu karuru esente mu byobutegeki ejo mbona ke yanyu abantu sente ziba tukano tugofa abantu sente ziba kunaganaga everywhere esente zimbaziye iyo ryo mushubuzo ubundi ukwatwe ikisha n'ikirungo rero bari munonga nyone ntekateka ngo politics za Uganda kamazo president Museveni no ya Sisiri yazbisa commercialized abantu bareberamo kutunga komoro
cyo kurebera abine sente nbashukayo babe ba member of parliament babe ba LC5 akwana mamango kibari mbatamu ibija kukihayo cyo kurebera abantu babashabe sente bakazaba kumakanya gatembiyo kubana ndango akorera abanyambara nye sente burebo n'ubundi burunu bwangati zitamu bazireta bazerezo ubage sibire nawe zirwa mu state house ekiboho manya bamuheza miliyoni 10 ati miliyoni 10 kabenezi yakayinyo kuzomudukanye n'inshoro ninyenda nkorera abanyambara hata sente nintamwezengi nyoni esente ezimfutamu ko kutwashitama ko kwatwereza mizi mwenda gamizi gatwara sente zinga abantu kumure mwaganira mukakora strategies namwenda kutungura echanga cyane konka ware nkati ngo kamember of parliament na bagging a miliyoni 3 ukwezi hata mwenje atakurwana na nentwiga wakamusinga bokuba ntaza kuronda esente takuza gukora binje hatukuza gukora ubururu bwa hati tukuza gukora nambwe nkizo barya hati ukahura ngo mshara bagiye maze mukahura ngo member wa parliament bamuhereza miliyoni 10 ukaronda sente eziba kushashura zibura abantu eza shiringi 2 manye 15 takubasa kuzihereza kwa namanyangu tayine bwara zitunga konkabwa hati miliyoni 3 ukwezi omushubuzo muduka natunge mutwara 5 rero zikwata ze kuzitunca umuntu naza kondo bwa MP butaro miliyoni 3 konkate no mushubuzi na ndargayo aze kuba member of parliament atunge ze sente nendargayo aze kuba RC5 akwana amanyangu bariyo mbaronde sente ari umugandarize kugira taba kumanya Uganda uraba inimpango atema hi areba ikikura tunge cyo kuri hati Uganda bashindure yo kuribwa tubagindure yo kugitungura kandi barebera ku wihangaye kure sente nahereza epa hasa nahereza na uza kurobe nagambaje orebore mi rwagoba ushange bebe nagambe bikushobera nyuka nyine example ni umzeyi wanje mzeyi katagira rya hawe risinye akaba ryaha nagambe bitenta president Museveni konka kuyamwesere kuyamuta sente kuyamuta mushara nyuka wakagama kambuga natunga shimzebi wa binongambara kaninye niwe akaboje ati no siga miliyoni 2 kazo zo kushanga account reno za kusiba no robota no muteri bari umushamukuru najya temwe data Uganda yahika ebyo butegeki nate biturumo bukora abantu batera n'amabari baza kusukura Uganda ibintu byayo cyo kureba ibintu byayo noreba hate mbazo mwirware kabura abantu bayayana bebo kumanya ngo bakarya 12 na za 10 ushanga abantu barumwe education babura kumanya ngo batire ubukore no bahutoka ngo babatemeye ngo iyo mu MP na temur guto na government konka no horango ariyo naza kutemur guto n'umuntu magukora abandi kashu manya member of parliament na naka RC5 ayine no yasheme kuba nakora kansara ayine no yasheme kuba nakora kutungura ecanga cyabo kuchita msaba takabashobora basheme gukora kuhereza imishoro rero imishoro kargamo kakora ki ibyanga byabo konkate namanyangu tibyakirumo no kuronde cyararye RC5 no kuronde cyararye hata kitwa ba FDC ubu kureba turemera nshonga ito tukundi hanga rito tukundi hanga twahikamo umuntu twarashore imishoro ye emuganyirwemo cyo kurebera wayambaka ha Rwanda abantu barwanana kugira ngo binene nakubanyigirwe konka ko kuza kuzo mu irwaro kushanga ko umuntu wa burijo government ne mutwara India ikitako basikanu nori hano hagera ba ministers ba prime ministers n'abandi bakuru abo kugendera senteziya konka bebwa kumanya ngo umuntu ko mushoro asheme kuba naganyirwamo umwana we bakabasa kumushomesa katungo umurumo yahiza kushoma konkata mu government hariho bakama ba government abana banyu baganyirwa mu bahiza kushoma abatakurondera na merumo so hati ibyo butegeki buri kuba nagenda ariko kumanya ngo nanda kuza kuyihamu hato kashangire nanye nintabagana n'inguza ka kimwe kizimbe n'inkitabo konkati mu kibasa
nyongera abanyambarira kuba rikunda bambe na ngumbarire tunguka bambire zubwe bembezi mbakore esente zazo bari yo mishoro yabo zikore bazirebe hata koko kureba abantu bari yani bamurka aba binajara hati binamabonda batire mbatine kibintu hati binamabonda kawo murimbaro konka waza kombas paka waye bokukusha no ibuzo tone ginesite katuri njyango bingamaro bimenye mbajwari sati zibakwata mukono hati baresere bikanu abo kuba bakica batwire bakatwarayo okuza kwikusenda zabo no kutungura family zabo basiga bakubirira babasa gukora entunguka babareka so nyonani nshaba ebikwate nakaro urwo rubanje n'urwo standard urwo rubanje n'urwo president Museveni waresere abantu kwigigiro umunane ukoni abantu kubatera bokora munyana wanje katwe najyango FDC tekirona baye abantu bariyo bashitamirwe tubakine cyo gukora bweno munisho matukashoma wakarmu entekara batekere hatekere cyasuka kuza cyabure cyarakore cyagira kitibwa nayo kahora agire mahembe ahindu kugambara Rama district agota kubaza kuzayo ukahura ngo harumu aba FDC bari umunda n'aba DP naki tabagamba hata bakwije abakwenda kwesimba hata nabari FDC abo kushoberwa na endo bwembezi atazo movement nababa tayimo gukora tayimo gobe no urati manyabwa ko kuba mugiga hasumo mu FDC tambagiga bero konka enshonge ryetyo omu FDC abagiga barimo obugiga bakorera movement omu manya obugiga nana obubota abantu bakaba robine se kandi ubu ikibina bakujya ngo ubote n'umuntu mbi harimo security hamwe akaramo abagiga kuri wabiri yo kotare motoka muri mbaranza bene buri mugigi abantu hina baratunga hina baremo hina kutunga ukabatunga bata habo kuwareba hati nkitwa wa FDC nitwe kigombe kibenshi manu mu Uganda yona tokora rukiko wa washita mahoti no uramba kubuza ngo washita mahota tuwatungarza kandi abo constitution yetwikirza ngo ito notifying police chonka turiya kujumanyisa kumanyisa konka waza kumanyisa police nayo wajeza nebara nayo kumanyisa ngutekwe ejibika deputera mustambu ngo yakwereza ki ejibika hata muntu ijabuza tukarebere ureba ka DPC muramba nagira mutakareba barha ureba ka RPC na ujya mutakareba barha akweguruka kandi ubu biro mwina numuganira uri kumugambira kumuza koro kiko konka nakugira wakandi umugabana nabeya nakugira nerizo yino n'urukiko nakugira ati tito konka mu kimanya nabo cyo mureke kutuvunana atito turuko koro musiramu na Sharente kwaba na Sharage atinye nakwita kuyo mukamanje hati tunko bari na mwene kwa polisi tugira shonga nabo nobore bantu batere nkoni abantu mamwe batera bina ibo kwiha abo kuba bine kamana over mnonga omwami nwaga wareba abantu abako bambenda kuzo mukaruru abantu abayesi imbere narabari yo munteboro road ingeri bakushoza musende nubasa kutekateko tu middle class ya Uganda ehanguhire ijya assumption ebigwire ayecho bakweta political party financing political party financing political parties and organizations act unite ekategeke bombe y'ubutegeki mu Uganda political party financing ibagambireko eyamani bakagamba bigo bitarakore ebatariye sente unkabaga kabateko kahoka element kugira ngo ekigombe kiyesente mu government kigombe cyo kutegeki kine ba MP mushe kituje sente kugakai mu government so engombe byo kutegeki muri Uganda nabyo ni nkamakazi tibyine projects tibyine industry tibyine projects tibyine business tibyine sente n'ibishabuzi Mchelewa? Ni kama musasa wa kanisa. Ndio twatangaza. Mutaga ni mbuzi akisia mungu msingi. Hata utia kuzichora ni mbuzi wa kuzataka jizire. Ateki bakaba. Bakaba yeke fatu. So engombe byo kutegeka. Engombe byo kutegeka.
umuntu yakuzindikira mbuzi umuntu yakuzindikira mbuzi iwagisa muzakera wagiguza takagezera cyarashitani alefa picture Ndiri hati mugire famu ya diocese bana leta yumbuza ukaza yomorka ibanze za famu ya diocese mugiguriza yo kuko yifuza bishuka ko gustara mbamara mamani kandi yaho cyakare ku bishop daje gutirizo kumbagira kandi amaso mukaje logiki yiko bayari ya gibaro yitika se na hata bila yote ebila yote atuga NRM ejo mungu kokata ine sente akasente bona amisho bagahaka president abantu bayikura muri zara yikura maharazi ntaho abo kubushoboruza bwine abahezi z'abahezi bagenda bagera iki president no yamanyiro NRM ine sente zo kugifandi zo kugihereza ejo nakimanya abwo kibine cyangwa yangane hatuya ya muzunga MP yabunuza yabunye kashaza miliyoni 3 hata ushaka constituency emwe n'abantu munana bona Rwanda kuzankayi parane hata mutubana mu Rwanda mu parane wekizimba kiguza we muduga kiguza we ntakiguza we mbuza kiguza we kibaje kiguza mwene Sente muzereta muzubura kai okuri yaro nagiri umugora t-shirt za movement zo hobasi muze printingira gamete NRM kiguza pa printingira bukore bintu bingi ebye kibena cyakubire kikozire konke kitine sente bukorwa besi imbere wachetegereza awraje agogoye nyine kano mugezi wakagena yarumbo bwa MP bwabone we mabwira kajira ejyanyu mwabiguze mwafandinga ye nari yes okay mtunde byanyu ekibina cyane mu kitego ne sente kigomekere popra mu kigambere umargari umuseteza yaba mutugira abantu bine byanyu yaba mbahereza mbatwara baraye bine byanyu yaba mbatwara mu hoteli ko buburu were cokorigize mukabakingira mukabahemushara batakoze ibyo ne byanyu ekimubana mu gora cyo mugenderere tutunga karo nikiba kikopara rayisinga NRM ezo ne sente NRM yakuzireta yakubetiremo shoza konkate zine yonenuza ofisi ebatere tugeno waba meya akekona ne yawo abashije baguruka ile primary se kako kakekije akumuntu mukakuba ako urumba buryo hati bakiza kubara NRM kekibina ushaka kwitira sente cyemno koka wabite sente shohizibwe abantu ba NRM individuals abantu abayisimbiro burunga kagegena bakagaruka bamwe bakasinga bakati bakahotoka bakija kwesimba mukaruka binyana za FDC nabizire nka independent yabayabajana n'amasingiro bakaba independent zijyo trillions NRM tezireta tizi so okunuza office ekashanke ine chisaju ubakirwa tirimu mu mago koromu tukaba ngo Yesu yarele yakikiri hanga hari bwangu benje wo kitayi tawojuju so okunuza office kashakiramo etabasi so mukura kanza office abantu bakakitanda nakakodiyo muguze cyane muzi kwita office yo patenene funaki nefuna amani abo kuba nene fune sente kukomuli in fact omajungu bandi babara political party financing nabakwateza nti atudaga barkashari bakwateza nti wigeze tarwe zirinki basi tahuza MP nkambete baziri basi tahuza yaguma wasingirwe wabira MP basi gaitahuza no harobo mwana ko mu radio ndije yaho hihi mu iskuru mark basi gaitahuza Judy basi gaitahuza Damazo mushija kaine motoka ziki na mukaga abantu baziri yazona ukaruka bagari tugari Judy twatahira umwana gwa bubyenze bakunda wagushoroma mbisi uze kuguza abantu uze gute bakaburye bona bakamba so ese sente zone abambe tinku bayaga ngo nimbanga nimbakunda konka esente zeze yomodoka ikubina mukaga obwo rumbuyiro so ese sente zone kubona kagarare gwabira ndaguma ese sente zone ezabuna gamba batiro mukaruru kandi kagariyo ka NRM hate zone nuzibara NRM mu political party financing zransi ya billioni 5 hati yo NRM ekata billioni 5 umukaruru kakashari nukireba konkati NRM hari ya headquarter cha Dondo hakargaho zinga izagirika shari tizuru therefore kimwe ahabikanyise
politics ze sente omuyanga no kuzomunkora yebigombe tutakabire ready for them katakabire ready kuzomunkora yebigombe kachindo bwiko ubwo fite katika naka yari yo mukibira kitari cyanjye nyine ku mwango bwo kufa in fact na n'ikiragiro cyajya ngo tumuhereze yo sente political party yetu gitemwe sente nazo tazama anyangare mpaka fuyi hate enyo nente katika yabantu abataka kuzira umbyaki omuby'obutegeki akana kashonga kakanyise sente ombanga nomanya Yesu Kristo akashanga umuntu aryakiyanja ngo akayasehemya imyaka 38 arwire konka ari mu rwo kukira azamize gakaga ryawo hiyi konka ari mu bugerata kukira konka cyabanze kumbuza kikaje no yenda kukira hatubone ko muremo rwa hatu bajye kamba nabuza ki nabuze byakumanya ko mwahuri ahabwo kuba kuri aho buza kubatiza nabwo baguza ngo umwana yabatiza ibe kandi wamureta ngo bagereke abatiza so omuntu wabutosha Nutreba. Omuntu wabutosha mutezi wa karu is also a partner in crime. Naona akwatwa. Naona akwatwa. Ayege Isre ahabasisire ebyo butegeki omwihanga. Ecyo kubanza. Focus y'omuntu wabutosha. Teacher hari education. Education bakagirwa. Education itopto abire tukura twatugera ba professor ha. Abashaba mani kashari. Ba professor karigiri. Ukire ba professor biye ubwo kiriho kuri yenyuma kagonja kari yo professor kakusyo hatu no mu constituency muronda mwa associate gabi ya professor na associate uno muronda nagira nabo no yetorore gombora muronda doctor nagira kaza university ya erkwigisa medicine no ronda doctor nagira nakubura no garko mugobora niyo oronda engineer gira nabo konka chiko mu TV bajya kubakareta bona bashobe so nabashaka bashomere konka tabashomere abwa ko murumo abwo kuba obururu ko bukika chance yabo bineje iyo kuronda bebembezi abambisye buri umwaka ari gomere fakazankaye bagishisha bakike baramuza waragiye inyama zokize shiringe 200 tukanyine mizi hata batasakorwa buryo izo barenga politician watamwe kasente watamwe nyingi abantu yafuna ki vote agarkayo no kireba edisha myakeki atobaza ubu yasigaye inishoki aza ko tugashanga inora hatu shanga ngo umuntu wabutosha aramuna yengera kunoga ngane kimwisere tazirata aro abana bacofumu ngo nubwo hari zere tabanyuzurije tabanyuro fi so tarante ndafite bekarisa ebyo butegeki Uganda abantu bafutureba kumara muri abateza bakaru ukira kwa abayaje katera bana part of the problem muri abateza bakaru nimwe mwekoremu umurumu kwera meka chance yanyu yo kurunda abibembezi muronda bendeza bakuza kwatambuza kwatwaro misho mureke kwesiga zenyi makana no manya cyangwa hi kusimura ubwejegiri wari munonga kongo yegwejegizi abashabe bwejegeza all through bero bate kwandika no gushoma yes bero akaruka chwa bataka kwereza ki abakaranja kandi kirungi cya government ya Rwanda iki yabiye egerize kure government ya Rwanda nyo ugamba bunda bamwe bateketinga nyo gikunda numva gikunda kunkiza tikumenya barafu yawe nkai nanyi nikunda kumbechora muri wa NRM ukeje nabe kai amish so webari Rwansize bintu byaberese so incheza bari mukose kaka kadekika Rwansize kaberese demokrasi yawe umwe kwahabwa chance akaga yakoreka kiconcuke abantu bakakimukunda nari bakakimwangira kurigira nicumwari bunju byaki bya movement yagekeye n'abakazi nabo mwinshi mutagasigara kai enyuma nabo yabahereza chance yiwansize yabana bajesisiri Paul omukuru katembera jangu jano Museveni no ya resere nkora yo gukora sente omukuru nuwagabana jangu jano Museveni ofisi wa MP akajirunga mwe nabantu kuba kugera bate bahunyirizaho bahorere birungi bagwana bimuka so igine naremo at work mukakejura of course niza kucyanga
neza kubaza ngambe icya mwana wanjye gatembeye umwana wanjye gatembeye na Sente ndatana stam aho kayaje mu karuru none navuga bicyacyo nazo fundraising takabaza kumisiga fundraising yone kandi mbani mureba sese ndatana mbona rero kubiki nabatahana abakura aho n'byagura abagenzi bitu tukakimanya kana kurebenja so ateja kubiki n'byakwa FDC rero gatandeta mu Sente naho ngena kwambere bitokabiro mama Boaz Sente muzireka tumutana muziyomba shumba n'gatara wafani akiwa ngenda kwambere bitokabiro cyo kwa cyabyona umuntu okushaba wa member of parliament nare kuzo ende political position obakasa nkoku yanaga makameli asingo umuntu ashimwe kwa naza yo kweza service abantu you get my point konka ainabinji abakuzo political positions bakagere bakasoso of employment ukabumurumu okay to me umuntu ngira to me ngata ngana nana bonka me nana kakansa na gati ma isinge shimwe kwa service abantu disiplinary ukati iyo kaide ngomuru wabaisa no warigire uko shanga cyama nese wati nagenda nazo kwenda kafuno umba kafuno uzana no mbanga wakasi kwa cyama nese wati naenda stamp ikindi cyakabe ni abantu baburisha abantu baburisha Terrestre ou terrestre ese to kabuza kanye kuba demande zibiri nyingi ndoshanga nato musoro tangu ndoshanga bayemba zo parliament matina kuzana byaro kuzari kandi ngambere mwa katemba yukano to kwaza tunga meeting yona olyo mukarugira ngo abantu wa leta aho twaba transport twabagurira mezi katemba rero kumbi no gura soda ndera kubi no hada transport yufana no what as bahere twaraga abaye mukene mbaha icyo tuyabanye kundira tunyekundira okay don't give okay n'abantu nibereta nambona abantu bakuza kujya twiza kwa Sente bari makwereta kujya kureba tunyekundire wababinga tunyekundire kashika wano kajya nababinga kandi babonye aho nta wata babinga kwajya ngo beji tokere bwato yi wa tere bwato wate wagora so abantu baburijo nabo babere problems on protect za Uganda abo kwa demand zabo zibere nyingi mbije bategera ingaro nibije bategera ingaro ati nabona sasa bayema zo parliament bene problems ni basasa wa mnonga all really actually nuya kibobo gwa FDC ya hoteli basiba abatera ini bako ndobuyambi wabo babona kashika no bahereze kandi ngama na wiko yabo iwe ngaro za ukazigabo ko bombwa bumurungika ni ko karoza ko munyuzine inareme ka kopsenye wakore Sente wagigaro zine nayamba abantu stand no is a very good person think at you obare chairman abantu na ba Sente obare kuyambesho vero kwa kumuteza abantu mukasheshe kwa kumuteza abantu mukasheshe abantu bitu babirijo yowe karagahiza naraganaza bushenyi kati niyo kuronkinga bakweta ngo ni sanitation nashe burundi bwasi burundi bwasa mu bushenyi konka nkarga ngatema motoka bushenyi yesherekire kuyiha kunaje uyu no katambura parga kizina nebye patatonda bushenyi twayiza imperience park ya bushenyi konka tutambura abantu baberuzira kandi baratanguye ungaba kaho bashita mapa naenda Sente kuna yetu tutayeze zote basara buri leta se bakashire uza kuga box no kutoka yake so abantu bonka tigenzere kaba problems but when parete zo uburo washanga baye umese umutyaza kwesimba hati kuza kwe hati na maboko na kwesimba abaitsi ni babize ati chenango babuze chenango zangu timu babatera bana babajuba kugira ngo timu nwagaba timu tone timu zakasare siga bana bagatafutera you call them and give them man silenced konka pora abantu aba bakwesimba narabakwenda kwisimba Sente zimbaziye
ubwo na sponsoring ikipo nigenda nagira kugenda kugambira abantu bene Sente Boaz iwaza kwero yirire nanjye nyeye abantu bene Sente bakade bashemba Sente bazina bakazikora enare bakabusinye bakora Sente zawo bituka hene twige ukaba rora resere ndetse ngwenda ngo yisire Sente nayo nazikora ukoze roya ine chembazi so you wana basakwenda mutene Sente inabazine ndindi kubimaze mu murembe kwa movement very good so what you Boaz so ati no sham nyoka piye wa member of parliament wa tekerezo okanyo kuna ni mata office prison kan receiving bana skolega shana kama 15 ezo shano byabi za fundraising umwana wanje wapingira mushemero ikibera cya mwezi cye manyabana bana bakwenda bone sei and when you don't give them you kugira bakusize no jago bamwanje ngo gutakurwo you get my point so ni abantu babrisho terezire contribution mpango kushana ngwe Sente zakanyumbururu toni iwe toine chitengo cyo kuba wayisimbaho ikora nitega kwesi aho kuba Sente zukwetenga kwesi mukaro ka MP iche muronga akaunti yose ngo ino miliyoni 5 nawoto kapsinga na iche muronga nagamba average ni kwa ino miliyoni ko msindu wa 5 LC5 chama notero ya katano ino kwa ino miliyoni 5 rushatu shano kwenika za chegekwa unka now biyuni nenda kutandika na nesho mwa mkatembe nenda kutandika nesho mwa mkatembe eche yanga wakazi wakazi gumza mtoni hati public service delivery omwami obyagigambo mwami stano noreba kurugaru kumurwenda cyenda neshatu akutandika kumurwenda cyenda neshatu tukazuma decentralization ubutegetsi kubuiha umugavumenti yahiguru kubureta hansi umbyara hansi na n'umunani nawe kuba kuzizire nangwa aho byakoraho service delivery yishkumbantu no yizire na za UPE mbwiro abana bashoma na neti gashimba yashomere UPE yashomere mu UPE now is slightly older is slightly older service delivery zizamuka haba hempinduka now hati rock actors aba bakuzanira ubutegetsi kansara ba bizagumana bahindura umwana bihinduka ahubwo bakaba revenue bakabagira kujya ba collecting emusoro ezahigura hatahigura ekoreki echere mu government ya hansi hati district zaba nyingi district zaba nyingi na service delivery yabanje hati nchokurebera MP za kwesimba nabanza gura ambulance akora bya government yes akora ebise bikwanga kwa government na nabategetse rero C5 nagambira abantu najata ati nyowe mutabimbuza mbuze MP1 ayihamunguha ngwabushaka MP hata MP nawo kakuza kwiza aiza kozaleti ajaiteguye kada a service delivery asinuka chairman wa district ngwaya na bakasara ngwaya gwezura mwaho tu ataba kama ba MP etakabi constitution ni bakatembera karo ubiri wasiye ya 1995 aka atwe yacana netana kashonje chikoko banza nakagira MP ainekwesha ram Sente ezaide kushosho Nigeria ayegabur parliament kashono ba parliament na sharam nayegabur aitaisi aha hato self service hat umuntu kakurrango recent parliament yikuma ne mapsharito mhati ne abantu bashashwa miliyoni ashatu n'itanu kugira distance hat miliyoni ashatu pa mansi ugite kugira ngo yamara cyane cy'imyaka 5 ngwa kuma 30% yesente umusaruro gwabe nafana nka pension ugite ho motoka yabje
ubwiteho trip zo kuzahe hataro nkentwiga ko namwe twige karabomu ebi byagamba kandi batakuvugamo kena jata mwe nuno mareba bici ko sente zo zikakora ki kashe zaze privilege ziri mu kiragiro akabena gamba abatezi bakaruriza bakwenda akata kozeki atazini akazari yakutendi injindi yajata mwe nuno nati wamaisa ngwezi na nyine zona kazika bazabo atmajuriye na mutse ngwezi zina nyine kazika bazabo narokanga kuzigaba okanga kuzigaba teka chibire teka you see vulgarizing scandalizing what is doing good scandalizing and vulgarizing everybody ureke kuteka mu buryo mu politics nanarebera okufana okukira nateka okufana okukira tanajya no kufana okukira kureka najira peso mwana katembera kunoja kanzine azakatembera kata kustamu abo kwatinga believing omuco kugira ngo ntujuru umuntu umukorere bikira tikukicereza munyoko umuntu tore gomeza na hati ejo atko bagihindura bakagira ngo bacendeza hato mushara gwa MP kaguzo public service izo public service order bagire ngo MP nakufuna miliyoni 20 kugera kunanga kugera kushoma kwe na nachi tu bahindura kunanga bahindura kugira ngo ture umuntu wasinya 6 ine kwesini hata barete qualification ya higo ejo natone chende abo arabana abashomera sinya 6 nabazokumbira bakutembe nje n'abantu babakunda batade ya fere film parame nawe nane tinde nari ecya kabiri ecya kashatu ikibona gamba ha kubureberagira byo enforcing campaigns umbururo ibiragiro biruho konka tubakubye enforcing yes nyenda ikintu kigenda NRM niye kutandikirwaho nabajyamo nyento niye kwegese nkuru enyenkuru niye kwegese NRM niye kubenetancho bapora nabazumukaruru bagaba sente ka primary bagaba sente boye nyine bakwetera ebyendege emu pore ayisimbirana na Boaz bona naba NRM hati Boaz ine sente na pora ine sente no bakuzigaba tango doi hari tino wako wasa kuya mutaro wabara mnongo now ekindi cyamuhe akariya nariye ekindi cyamuhe ekibona nangi no kubura kwegesa abantu kushomesa abantu mugaso gwa MP wabara mnongo no manya wagamba haberagiro wabitatebwe mu nkora nijuka obu honorable turiyamuhweza aba babiri gimuhwezi beno bakaba I think bakaba ari mu court of appeal umaramuzi bana madrama yabuza Fred turiyamuhweza tunojya ngimuhweza akatugira batizi bakaruru nkai atarufu ati cyoreka ngo akabatugira atakagera ngo nanye kuko nijaha bweno mutanyebo umaramuzi yabuza turiyamuhweza ati cyo cyanyuma yese ngo yaba hikituga yatakabazikira yaba n'amazika umaramuzi yambuza atabantu bari yarufu bizikuzika ubona bakari yateze bakaruru Fred yamuhweza atinga umaramuzi yabuza turiyamuhweza ati gimuhweza kwakwa yabaye namayinsa ngo nabazikiranye kundi ferwo mu nzikire so eventually kwamya ngo eke bribe ararfu cyayanga korabamo Parliament Elections Act 2005 as amended to your kukati mabwe tuga parliament yonka akari na presidential elections twine chuka president twine chuka government action na parliament kandi na government act nifitizo urubaji no C5 na chairman abana na council zona government na ekiragiro kirumu kiri specific setting aside miliyani kugira ngo biki cyona ekyo kongwe kitakiri omukaruru nicendaho akaruru na mutori ate patire mu specific pena hoki hatungo Parliamentary Elections Act section ya kagane mwene gamba niriyari ubu kuba baronzere MP katuje nko wambarara stenos barara stenos hati tukashanga hatugwe MP bamwihayo niriyari bribery nebo murizo kongarabwa bribery tarimo guramizi nakasoda ka team
byona define obuzibo buruho mu Uganda abantu mbategatega ngebiragiro nibyetambuza byinamaguru ebiragiro mbabitambuza omuntu naragazo mu karuru ebyo bintu byona biba nagira ata nabireba kachwa aza kurondo bwa mushinja kana karuru kahwire bare to kijirota nco cha mwana wanje abo banageje barwampara chamadidi na ngaberana omwami chamadidi wakazo mukoti arikutabarazoha hato nakanso hatashemeye kuba yabirebere inshobezi yakoziri buri akarga yazo mukoti akaruru kahwire atakibasa kurunda no bwaki ubwa mushinja katwe cyo mukoti ubwa mushinja bwagira ki ebyabe nagamba namazima bikabaho konka katine kubasa kubereta kati so abantu bakimanye ngo wanoza kutereza biragiro omukampini piri obwire bwo ekyaragyo nkitandika izoba rya nomination thank you chwaya hizo bari bafutera ki okwenda bwa mushinja abene bwo yaburunda gata barike kuburonda barike kuzina yo barigira kuburonda bwa hwi Tony hold it stand nyoni ntekateka nari nyaswiminga ngo Uganda tushiri yaboro mbwenu budget yihanga tekumara kora buri kimwe mbwenu umwembezi ahara kwatera abantu yagura ambulance kiriyo mbuteka kuyashanga ikigombe cy'abakazi yabatera mu mitwaro 50 yaba kwatero because government sent zindi ninjana kwitukutura partnership ari bagata partnership nyone ngira ngo tikikire government sent zindi abo ko cyo kureberaho kati mu Uganda yitu turiyo tukore ngo tokongo moja mu stage nesente kashino sugaba aho binjara noza gushakira abananka icuma isisente tuziri konke nkoresa yazo niyo jombi otherwise kuno jangu bakoresa je sente za Uganda kwetara ko kuturhati Uganda kwebonire munonga marwaro gitkunga gakora enguto kutuzine education yitwera nongi konkabo kushanga mismanagement of the country hata no urawaja ngo sente zuru cyo kurebera umuntu na baginge miliyoni 3 iwabo tine sente miliyoni 3 noziye zo kwereza aba MP haturiyo mu ba MP bakiri nkarukaga urukwezi bitanabira na mwenda nuzo irukaga wa MP size ya secondary school yes hateze sente no tine sente kandi shashara aba MP aruwa ure MP na tonzia nkoko kureba abakozi bo mu marwaro bajya tubine mushara nkoko kuraba shumesa bajya tubine mushara konke sente zoro enkoresa yazo ezeze tuyine nimbi izo barbargira ngo nkito twakwata bwembeza ba FDC ukayibuza twonka sente zikore bizirigire creating of constituencies bwo kutware sente z'abanya Uganda hashobo tutamubwenge ba ministers umanyine ba ministers yani 15 cyana no ashabona nabiki abona nabo batamukuriye sente nkabo hata ba minister bo kureba ari mu parliament abagoje gihe ngo bakabatamuka ngo batungiye mu kicerabo tabakomanya n'icyo bakora konkabayo abo batungiye sente zito so Uganda ine sente kandi abanya Uganda n'abakozi nabamanya gukora munonga konka enkoresa sente zabo iyentasi yewe ko gutasiya nimbi uko nanisha bakongera ukati Africa wechitisa kadaka Minister wa East Africa yes first deputy prime minister Minister wa East Africa can deputy prime minister first deputy prime minister aizere ukusakurga bwa speaker kumwiya government ikashoza billion na mukaka kurwana na kadaka kuyo akadaka kuteka umugezo rayi no billion na mukaka warashumya ati twine se bazi bana to kopeka yo no but you see abantu bagambire twena twakireba muri kambi bakazimanyata azimanyata shaka ta speaker ushingiye ashta na mukumugabo kazimanyata shwara mu bugi namugaza taho parliament kungakirana nashtamana seki utakumenya sitaiza namba yakasha tompati so hati wano baza kubata uruba speaker ushingiye
kandi bwayo kuyuba movement akomwe nk'abo opposition wabo akateretse muri Uganda akacitiye mutakagera nako basi hatawanza kushoboza billion na umujyane w'ikibina ochetegereza hateze sente billion na mukaga wazipata gukora mu industry ijana budget ya district civil omumpore omukora kwawe no omukora kwawe pole no jangu MPs katuhe kichokorero cha MPs nabaheza bahura binena ku munaza gura ambulance kozwe yakwariyo mu parliament yagamba bakahindura budget bagura ambulance umwishaza omagu kosa sentezi abenshi bari ku parliament bakabona no jangu do they enjoy these things kugira ngo abakora mu sentezi after no bari cyane kwanzisha His Excellency the President akabagera atakababone why do you buy ambulances this is not your work ogura ambulance gutwara witnesses na gutwara marwaro it is the work of the government ata abaki mu gura ambulances akakira kayira wa question ogage naga this members of parliament to ambulance no ari that project constitute na electorate if you keep up with the kayira mamba barakaruka bawo mukaruka campaign tujya unisasira ni campaign nana gat kandi gurengitware abantu banje bicaye ku muvete bamaye mu buryo mukozi mbona government obutagigura we nashemerirwe wala gat na wali wikirisa government kubera abantu yatembere gato mwaneba ati nashigire na yajurese naje waletera na yanyu so nyesi kare mu ngari mu mpaka ru lebe campaign owitarware sere ya ambulance akaruka wirekati abantu baricara kurwa Inebo takibiriza za ambulance nikirani gino wayatrekere na yendachi konka na kabini okushasha babanza muhenda magurumba koreke yo ni yenda umwampore na wakabini yeye umwampore mureke pora hendere mbani kwa cheto na yuni na yishaba kutivegeki na yuni chigamba katuira to demonstrate nyiroka kubasa katenga kubasa kuzaha so basiru waka no nyochirani ibitegana kuza mu kosti za gashara ukachinga manyanyo ni manyongo ati nyoni makati baningire babwireza ndabo cabinet yambara abantu boko bakashara nose omwami kati nitekateka no mayimba za parliament bazirize number 1 reka tone baga bayirukama bawo ikibona gambira mukuru wanje pole yagira ngo auri yakareta ambulance yagiho yahita ndabakabire iketa tarajire ndabakabire okuza muno bamuhenda amaguru yarese aweta atakuza floor ya parliament akaroizinga issue yejo nkamemba wa parliament wa Kashari ngo Kashari Health Center 4 ina ambulance yokutwara bamugaso akagera izinga then on budget mureka tonaga bado bakora budget bakadira hata no manya ege ambulance katwateka ambulance 10 baroketinga ABCD district emone kuzaka Kashari Center 4 ndize obamba Health Center 4 awenchi atabantu yakora kusinga kwata abantu akabahada babemba zo parliament bona abari mu parliament yedakugambira erare mu government myaka 5 nebi nicyo kweta manifesto buri kintu cyo kuzakora mu hambo kandi yuko ndagambira Health Center zone nyinjo mu igando zina kandi zina ndabakana nazo zikatugambire bakazireta kukazi ati ngambira ko ngende ko yagira
umuntu nomuteka utomudaba kabini ekitanda nikyargaka akigarekera takuzama niyo nanyenda umukatwira atworeke ukwakwata ambulance ya demokarasi genda koreka nyowe nyo muntu narwara pore gato you know how many people have assisted abatoka batamu bara bakuru kuko yawe tambulance mukazwaza kamuteka kabini you see ambulance niza za family ya muntu mu Uganda okay pore reka tona mari tone finally now hati echo ebyo byona ambulance manya kombe kengudo kutimbe kombe kengudo kwa ashe ba MP hati inira na ba MP abakugeshara abantu yes MP akaza ari mu Eishengyero na tekebera kuko no mushangare na kashira abantu ni bandi z'abantu arena demand z'abantu na chori na sarure ki now hati abantu bakunda manya kagambere atakagamba gamparame entugaga mapointe nsagamba yashanga tembia kuri na Uganda kata kabiri mustakatwire tona Jonathan kata kabiri red zone multi system kata kabiri red aho kuba nore democracy yetu jini katwire ninga stanure na saku gatera kamu kwa multi system yetu political parties zero week very weak zero week hata tango doi I'm sorry to attack personalities konka tango doi na manyango entwiga yasinga karuru konka na bamutera entwiga batera karuru sana gukuzwa burumu tuna yakire bashamukaga yatiro mutansi konka tanakuzana ndire report aho kapari ya mamiliyone animation one person ya rangero kuma wabia siya no anyway with examples no give example give evidence wakaya mwana remogo kanwa FDC ya kanwa FDC to kweza ukabari ya majari ngo tukangoje aha kangwaji ngabira no wamba omwana independent aje akamtera hasi mara simu wamba ati mwana asimwe bakaba rangira babiri yo bakaba makalwa no kama makazi you stay in one no ati kama tawuri mwe bando ko kumena na box yiba how did you know that you mwana kiwanda baba mara pore anyway yes point we ajigamba era jamutango doi tangwa jaka zo mpara tene frank the people as a frank there okay we have weak political institutions hati kaina ari mwe no hati kangambere endera tone enare mwe khagera nyona niwe pore na no mwame entwiga political onaka rules zo bururu ezokugendera zo bururu electoral rules zayo zero week teko zigenderwa yeah not week wabara no aga na kwata miliyoni biliyoni anana mukaga za ezagwire omutalo rwa kadagana umugenzorani nagabara igana tano average niyo pay ya ambulance yemu natunga ambulance bishop na mukaga 300 and ambulance kwa barara singizinga ya miliyoni 15 standard ambulance so izo milioni stadi yese baturete ba MP azo kurete motoka y'imigati Mochere, ene tane shombe magati ukiyamara karako katamwo butebo bundi ukija ngo wareta ambulance. Ambulance ne mwe bikozesa miliyoni 10 nagabara nakwata billion na mukaga nagaba miliyoni 15 natunga ambulance bishatu mukaga hafi ya Uganda yaho hatogwe manyi hatu districts zingahe Uganda yon Uganda mukaga hatu buri district wayongera mu ibiri buri district wayongera mu ibiri Sente nyenda kwikiriza na mwa mukatembe ya government ya Uganda Sente gizireta obuzubabo ruho political expedience ina nabagambire ya bankunde n'ubunentine cinkozere abantu bagire ki bankunde hatogo muremere ngo gutumu gwa bankunde taro reason yo kukunda kunka abantu maragirwa kukunda nubena n'abatakugira ki soza kucuncumara Sente ziyanga uziteko mbantu o kugeza okwe mu kaburusha ngo bakunde no batine reason
konke sente zo gukora ibintu umuhango zijire sente ni nyinshi abo ngo bareba sente zi politicians bakisira ombintu bitakuyamba bishata batakagiriye ngo ngano reba amadini n'amadini iyo muntu koro ugenye bwo kuzarwa buri district ogakubara nyine point yende anakinzi gambe no maisake kama tukazama ntuzi kugenda basi Konkala bine moto kankaga sora zima mashikagaje esente zakubire nziya babantu ukazire za kabare zombe kabare katuna kabare moto kazinga akaje zile katuna 10 do you know how much money is it kakwira ndetse kungwata ngo dire boda kario ndabale John funding yaba abakunda funding amotoka za UPDF nyo kule kama no nizibasa kwa zina namba Boaz katotegereza katobuza obona mangu muhozi digendero wambaye muhozi no fasa ya moto muhozi special advisor president in the operations kana semwe kwa na akungu otumanya otamweta nkeyiwe otumanya mtatu jumururu otumanya mtatu jumururu atamweta nkeyiwe ni tamuzi unoya facilities of process government abanza sponsors o Europe president yo C5 chairman abasigara na MP no otumanya no facilities so ineza government process ya government echarije njya ubanzo kwa sans obene bisake sim Moses kat so hade omuntu yayimuka aina convoy yemoto kankaga hata naza katuna nchakare naza mbare wash ese sente zikuchuchumara zikubasa kumbe kama shuru nyona ndakumanya mukatwire ona ndega ngo harudi anaka TV tuizo muzana tuisha turi serious mujaba wabo timo kusera disi kandi kiraba katembera ko ni wabota mereka umuntu Boaz katwire nyenda baza ichisa nyenda katwire na tone babaziri ichize ngo iki program yitwisho the program is serious to yes bale chakiteka kama kijaha ukisana so therefore komisa manager yoni kugamba to katwire no mvugendisho nocheleba mwena muyabo yimwe bachi twena ntumanye be yamasho tumanya kosi yo kurukakambara ukaza kabari kabaro kaza mbari bari utagambara ukaza guru omari yitu rero katugamba ngo amarwando kareme ukazaho gabashomero kareme ukazaho ima rero kija kutenda mbozi mutwaza kugira ambulances chikubuza ngwezi esente kizestaro iweze kuzenga mu Uganda yonozi yankai Moses kat gambe otirinawo gambe byo abote karabuzo RDC eti taraburise kapta kabiri kurubyari ho tirara RDC kandi bagambe ne manya musharaga wa RDC kwa kutu iwo umurikeni kwa professional kama rafisho tamasako so sema olum karuru kasharia upata kwa sema tabaya RDC sema kwa hiyo kwa hiyo okay ena pasere motoka ya government mura ngachitoro mkaru kandi motoka ya green UN abantu bora banyimanya so therefore ni nyena twera kuringe down atunoreba twakiye mu debate cage hakaba mu wate katika ngwanya mana kukisinga bana nabagwi amani gawungiziro ideas kandi kariyo ginyi bote etamani gawungiziro ideas kwera kifuba nyena ideas hati twantugamba ahabinte buzurunga ubwegese kubo bweta kimazire abana bashoma emirimo tubagire twa abazire baguze byabo konka abana tubiriho gukora hatanze esente z'umusisira omuru poko abo wasinya kashatana mnana utigikira kuri kuzire bimuti abantu babirebe ono munya kashatana mnana abantu b'empumi bakirebe
abantu bya movement babimanye oxisra Sente ompokopoko zo kusakwereka abantu ibintu bya movement ko ni bo akorire bigusiba bibise mbakugana kandi neza bakugana babara mnongo murunda bese ziyanga tusteka litero gasaraki abantu stanure kache ni wasinga yo kugeremyo ndi mushamukuru stanure nyara kubuza government yigikanire twa karuru kani abantu mose bare byana barangu ngo sente manya baguziroha kuzakuguzira ambulance umuhangaza kabirije nojya government nebure takutina abantu kandi bagugiha karuru beno kwantangaza kuwagira government kere twa karuru kashane twa karuru twakora government ya people's government erkwemberwa kano kizebesije kerfe eitwatireho ngenda wabano tubuza nka moderator tatubuza nko mwana zirwe nyimwazi utubuze nkore biri gupfa mu Uganda uri kubireba na misho ona ko bano reba enkonsitora mugongo mbuze nka activist enkonsitora mugongo akaruka leta ryarabantu okukuba nko khamba movement turumbu cyangwa khamba no manyamu akanire ki akishaka tkakuye buruzayi nakagumamo nkakenda awagira mushaka takuye buruzayi no raho bugira ati akora ati ninga ko mushaka kagera mukamanya so ubu urugo rugamba bwona nabo naba movement bakimanya ko ni betera babibi bari yampani behakarusa amwe borana batugamba uko yatere nko katwe natugambira ko batere nko mwese abatera katwira so mwese akabatera katwira hunamo kato no urani yanga batera washi abaturikiza nawo tureba ona tubakumanya ko no kwatura master dena hato uko nankejo ko umuistani abantu babatera kimwe ukahora ko batere ugugangwa ka ariyabigeri akabagwira nankeji toroga tera kandi umushugere turukubishuri bamtera so mwene go uro tuyirompa banyana banyana gamente retwachi etuburu niyo tingu cyiciriza kare ako ni umushamukuru aho mburere tuzafitera uburundu tweshereka ugendo yejerekire ugatero muyango wabugana ati nkabe ni kabahereza muyangwe konkati no kurebukamo nimbabaza abantu behaye wayigira ati tugende tuze kuronda abantu kaba FDC no baronda mbabura konkabatera box utabatera noja kushanga box zivire katire nabuza ngo abarga uco shangana babwiye mu bamunaga ubwarwe no katabareba bakamba ubwarwe ashibe Achao kwetu naka. Abatiro ko kabagusi. Okay. So kureba ingero y'ubuzima leta tinko no buze ko turata kubureba ababandi nyomba tegereza bya electoral commission biye kurangira electoral commission retwo ogitaho president Museveni nekiragira uko cyugamba cash powers kubaza muherize nawe yazikoresa kuko kuzakoresa takukoro nuwe na kari free yarabiye heke wahoro buri kintu cyona no kukitaho hati umuntu no muherezo mu nakutera ngo akubinga bwembeza babara mnongo note ko kumaho okusiye ana muito tegereze kwija kumusindika kargaho nabo kunga bakoreta na kongo MK wabo cyo wana byanta abantu barabikisingiriza tobire mu abantu biyagira ngunga abo banogera hibashiri thank you banogire nuko kure mbajyango leta PDM yora uri umuntu no wabashabire sente umuntu waburista kashaba ka 20 tendetera sente umuntu wabarije ati nyowe nyenda umpikizo mbaza umwirwaro umuntu waburije ati umwana wanjye aze gushoma konkato nore mu Uganda yiturumu arimo government yaboro nabagiga amashomero agabagiga naboro amagwara agabagiga naboro so hato mu Uganda no kwegete abo kuba ere sente z'abakubisa ngo PDM nazo zitungwa bambaro tubakaziribi so ezo sente ziriyo ebikwatende kwebembera ito umuntu waburije takuzenda umuntu waburije byarkwenana no mukorege kwarazo mu irwaro ashanga membazi ezo sente ziyakubire natwara to mu irwaro azgurro mwana w'ikitete umukazi w'ikitete
azigure mu nyama konka tubwire bwinyi hata umuntu wabuje sente za gukora nazikora gusitwara kandi umwegwaro cyo kurebera ubworo buryo nubwo yongerera kimwe kandi ubworo bukirya nyambwe n'igi budget nyenda kubagambira abantu bareba igi budget igi nimuje kugireba kayo mpaka se mpamye mkono mwija futagata okay feedback y'abantu abakutureba aguma mwita aporo tumusime karegana jangu abateza bakaruru no barestre umuriro mwingi bakata bisimbira pressure ngo bayisende icyamuhera interest tegana sempereza akwa bembezi abakutasende mu karuru babanza basharira mu zabo so ntwetenga abembezi abarayige bakamanya ngo ibi bintu byesente kuyamba aha kandi oguma mwita Byron mubangizi arakayinje nyabushye wano sima busima tundu tumesage kamwe na rububiri Robert Rwakandare director wa political mobilization mu State House we bari kutureba kabogoza Nathan wakashonje niwe tukureba nwata uje musono war wetamunesha mwanya bushozi kirhora najyawe nyabarza mwamano wagaba nagatembe yabo submission zabonunye Boaz ikintu cya Sente omukaruru nicyo kirese na corruption yakanye mu Uganda kuko Boaz Dr. Sente zawe nyinji umukoronda karuru then warabamu ukabara kwiba amabati nkasipika nabandi ninga sente zenguto ugumba mwita kamugira owamugaju karwenyi wano baza ugumba mwita Catherine y'umukoma najya nkonkashi obutegeki cyo mu Uganda bubiro bw'insikirano abanyarwanda bakimanye ngo twafa MK nako turitere cyagiro nk'icya Rwanda shabero hanga abenwe yatuyamba nonko Paul karekeza nagira ngo akabagira ngo MK bamurebereho bamurebereho hagara nabaronda umuraru nonko Paul karekezi nagira ngo General Museveni akajya ngo abariya inyuma ya MK bamurebereho hagara Alan Kanyesi jo mugore twakureba sore no kuferwa afande hapo mabati nagira ngo ndamukiza Moses Ntwiga iya kashari na ndana contact yawe hapo mabati nda kumuha dabo kabini namba ya buruejo mukiza beri no wantarashitagwe nagira ngo group y'abantu ngabakatwire baza kuba barwa kasisi President Museveni kwa amayokuruga oboyembizi kandi MK project teguza gukora abanyarwanda turuhi ubibona nkoha ninjye tugaruka mu studios turukenera program tone katane keniwe kika emwe to sivre program no man Boaz inza kwendera ko submission y'ibitebe aho batwiza kuronda solution kuganira government yagira ki akwatamu swate mu solution na nabona gana wa solution number 1 twine kugumya political accountability at local government level tureka kugirebera mba MP buriyo mwetu mbuze futantira LC1 mpaka wa LC5 nakao ombuze kabanze bakakwaro ketira 1 trillion ninga 1 billion yo correct ABCD okozere ki kiserari hata MP nwara twanisho makai no yato mu district hariyo miliyoni 10 zo kore ngudu bor district yes now deka electoral commission hata nobuza aba procurement na contracts deka electoral commission baza kuitana electoral commission ebe independent ya Uganda ngeyakina ebe independent esharimo imanyengu katembe ya karabe atekasento mu karuru mutwagamba bamudisqualifying bagumize mu nekindi kintu tu deka tugire okwemarira mbyo abarwe judicial system ekubasa kuyamba ombyo bururu buringaniye okutebekana cyamahero seri ecyamahero hatinka hatiya tengume birabarnesha tu
henoriye naza kwesimbe kumira berneta niko amkaruka primary ka enari yatanchire campaigning bata yatanchire campaigning utakatanchire campaigning atari serious batanchire campaigning hatechi o campaigning akare hatka campaigning amugenzo w'icampaign na hoja aza pressure abura nokora hatta na wagaraka kai azo mtaraza korun abura kutike cha mtirum parliament agar ko mchara abanga cha manero si wa abanga cha manero si wa hata takafika msel nibyo kule bizo ina MP wo gumbe ni ndeo abrajire kusharo akana jisobora bere buwi tuzo nyo kujisobora abuja bidezo no shoto baraka bohingiro no shoto baraka bohingira ako shota akata hukujesha kwa community cyo kwite chindo hat echo echeche chintecho nchifura akaruru tumushite no nabazi naona napana echeche tumuchiretera akaruru ka expensive no gobera mnonga chairman temere program esende tuzikorera yoni ngera bwanje koko nanabagambira okaruru kabireka amasharayize d'abantu bareba ngo sente ziriyo koko nanagamentu sente ziri konka most territoire tureba nkaba bahigura ba MPs babi har miliyoni 3 mukago mukasheshekanye nchakare bakaba tar miliyoni 10 aho kwa miliyoni 10 abantu bazikora bakabahereza bwa rounds nyenda kugambira ngo mucyaro taro gakakushaba shingiye kubira tubuza gakakuzireba konka bahatana bazireba baramo imyaka 5 yabaramo akatigeze miliyoni 3 mukago myaka 5 ashanga ine billions zagamushanga hata benje ataguhereza abantu akafa yakagura n'ikibanza kakitunga konka kabasa kwa MP so ejo solution tuchendeze kuno jangu bakendeza amazima karuru harga muna niyo koni banywana bajaba bariyumba rugamba ba inare akaruru ka independent of za karondese kakajiwa amateka agari independent ubururu no bunora konka kitariye okay no turabe mu bine center babatera babinga ama box kandi barize kutamwe sente zabo kare umuntu wakubena atashemye kusinga asinga karuru wakabashemye asingira karuru ubwo bamunaga one people one Uganda Moses president obwabari cyankwanza kabuza MPs ngwimwe mukosa mutesente zanyu numziyahi how sustainable is that president haine budget ya donations zikuhingura billions magana 2 we natata hicho kurebera uchugumire we yabaye ne sente eziri statutory kandi nyingi zo kugaba zikamurekera obuganzi then MPs nabo kwenda kusigaza entebe zabo akabajya ngo batakoze zabo okwa striking what a balance mu discussion engage ati icyo baza cyabyo kugaba sente kumwe bemeza tari yakaruru kumwe bemeza ugabe bintu n'umuri kore cyatuma ngo ugabe akaba cyucutse kibwiki umugaba kandi reke intega rero cyo bamwegeye n'umugabe ushika bakara mwese riki kintu bakamwita umugabe njakaga bakari biye why so president kugira sente ezi abasa kukozesa yaza ha mikoro nari shongezi zone tibiri akwa president waki we are kan president wa kugaba etibire etibiri nuwe okuteka wenshaho eye era kateka ngo ba MP bemikono bayituma kifo abakungarika hazi ngubona baza kuzomba abantu baguma relevant batini kibatwara chuchibi akona unakire abo kure naza kuzomba abantu batwara yose nakireba nakireba unakire benda ba MP ko baraze kuzayo nabona batekwa kutwara ki ese hachi president kuri jana miliyoni igana MP na jana miliyoni abo ba standard uriya no ya sentinga standard president wa gitaho abandi bari mu muhanda ugwa kwazirata ngo mukama kamera abantu be ugwa kwatigire so yaba na yenda uba MP
bareke kosa sente zabo izo batine mu rufu ahubwo n'uzuye tubazi okugezaho okukora iby'abandi hati kariya kasente akaba kushashanya ukuno kona bakarundana okushishagura sente ziyanga bakuriki isente bazurundana bazikoze sebyo ebe government eri kubasakora teka akora byona tingwenda kubiyaba kutureba government haro government Africa umahanga gamoro nka Uganda eri kubasakora buri kimwe cy'umuntu akugira ata eri kwetinga konko kushishagura sente bakureka mbinu ka ambulance hato mwambaze natakwetinga kugura abanyakashara ambulance habukuba government yashangije leta ikiguzire koka umshakwa leta ambulance ukuyeyisha kubona yaba niyo yamanzo muri kashari hati ubwo no munenya nabagerizeho so nyoni njya mu government ereke kushishagura esente kandi president areke kutegateka ngo takubasa ngo nazagaba sente ngo abandi batazigaba kandi bariya bembeze batahibe bambiye nyuma entanso n'ekitinisa abariya heyiguru konkana bona bategeke nkawe so okutereza ihangeri esente yomuhiwa mushoro erundanwe okay ekore ebisasi abo kubanyo kungura byamamisho ndebo wita amashomero hora shiyo weza kina na mukaga kare mbwe nyuko narebe bakashare bagumana bagira bati nyibyo kushomera soko wabo nabyesiza najya imwete mukubyenda nyo natoroka nakora mwaka nayikora mu murimo nabana nabatwara handi ashwezi nza kumbandama urukwenda kubandama nakubandama wenga so ishomero o bota kargaho kirane tano ishomero hakarho nombe secondary school omugombora no kireba ejo secondary na hati niyo abanyaganda bakaba miliyoni yobani 15 bari 13 hata na 8 za senior hata antugenera rengo ruya ekibaru hatu zikabe ziri seniors ishatu zaki za government konko bwerwa tegera library tegera laboratory no kireba tawo n'abajuga bashomesa ngo barareho abashomesa no libagara boda ejo nakwerekera rekwa tubari komesa Ora munosa yaki shotenga namuna konka kunarebeye mbozi omutezi wakarura tagine riki bwi nanye namuhagapu nambe no barategereza byo batategereza konka kinkushaba ekinkushaba babebembese bakatwire abakijyo mu butegeki mazima mu kwate sentence mujiro munyigane babaza mu kwate sentence muzundane mukoro muntu wa tosha ebi government ishimwe n'ita neko dereki yambe MP areke kukora ibya government kuko MP kwara gurambyo reso tuwaguriye iki kandi ya government taru utagamba mazima pore nko muntu wa NRM bani wafundikira ninza kugamba ibintu kabibira akisare n'ibintu kabibira bikunde ari umuntu wateresimu awagira ngo ita bari muke movement unza kushera ki ngaro wakasisi nagenda akushera umukushera umuneke nagenda kumugamba ngo muke movement actually twine budget kandi kuregerezo kimenya mutabiwe na sente kokima abanyayiganda cyabesire mwari abantu bakunda umuntu bajya bamukunda sente abanyayiganda bakunda gero no mugozi because bamukunze kandi nyekundire Boaz nyo kagana ngo motoka yanjye nazarwa naza kapshorwa tine mutu na mwa perfume after that yenye no garage mukoro batunga ma it is that what funny tine sente zona za geno moski kanga nebya na ya basi de sente za geno takutamse geno ine banyana bako mukoza kutamse because abantu benda kugenda be president wa Uganda full stop deniti nicyo irakwerekana nangira gambara abantu batanu so kutegekibwese kirano Uganda tuwine Uganda tune democracy omuntu yaza kuba president bamutera karuru so geno mozi kwara wa president ari abantu bajyamwe karuru bakamutera akaruta mukufa yakorite yako no maana gamba Uganda tine competition ndio kutegeki ito kiyaita geno mozi bantu gareto wa wakuru tuzomukatane babe tuzomurwesa rasikiro wo deni chindi president Museveni teni yakire bramona kagira ati nzirike mutaranja kwetsimba nari ninye mutsike waje kwetsimba mudre kumurwazi kureka abanyayiganda abanyayiganda bona bitokata karusha tuwa no moite passing kandi bamwe 90 direktion na bapushi no 90% de bamwe
baba yone bakorewe tajyaga abantu bana bagweshegiye no meka n'abana atwerereke gamba azifa abantu bana bagweshegiye bakireba noye baro mukayaho baronda mu muhangiza bora meke pora hendere kuri rwagenda kare ekitensa so sande cyawe abantu bagenewe no muntu rwaba mwene nani kuzashobora iyo butegeki nabo kandi yakigambaho Sente system service delivery turgo mbindi system service delivery abantu bakora no service delivery na sometimes bokoreba abantu baza kurumba baba MPs nabo kushange ngo batakozere because of the corruption that is the system is the government chimana into the corruption kandi corruption yemwe niyezi biri bigenda gukora bari mnonga so bashaka ngo tutakozere baza wa MPs bakutkorera ngo ushaka buri ko kumenya byona so government ikitsemeye gukora no kureba tutakora abantu bitu tuza service delivery batunjo kuhereza nubo turayaba ba MPs aba n'abana bateye ikibona bari hanze wabare umwami Paul Katwire no wari kuteka tekera NRM umurembo rwambarara wabare stand katembeya no cya person wa FDC umurembo rwambarara wabare Tony Mugenyi ya region region cya person mzee katembe huyu haone tano tabarinde huyu haone tano kama na karaka kashe tubutuzbiru wabare mnonga wabare mukuru stand katembeya kwembera FDC ubwire bwona wabare Tony okuruga ibanda kuje kutayira omwami Moses wagabantu kusima kuja kwasigaho imirimo yawe ya private practice kuja ganira nitwe nto obwire bwanyu mwena nto twaranka bukuru hano ya Sky TV abamba tureba Sky TV mwebare abamba tura Radio 5 DJ Kanyama bare kuteraho program yeje abantu bakajihura Radio 5 tekaniko team yitu ntigebaza turagaraka turane sabiteri kwija nabandi Boaz wa Mongolia murare kurunje